Sadaqallahul azim. Bizlerni yoqtan бар qılgan, bizlerge kenetini, rizıkların, nimetlerin yağdırıp duruşu. Hem indi bizlerge en uluk nimet, iman baylığı nasip kılgan. Köngülleri bizge urnaştırgan, şuna şatlanırga, süyünürge nasip eylegen, dinli kılgan, kıblalı kılgan, jimgalı, secdeli namazlı kılgan, birden bir hak Rabbimiz Allah Azza ve Celle'ge küp maktavlar, hamdler ve seneler, nimetlerine şükür analarımız devamlı bulup tursaydı kardeşlerim. Bütün yeryüzüne rahmet bulgan, süyünüş alıp kelgen, bizlerinin bəxtimiz için kenetini tırışkan, bütün ömrün şuna bağışlagan, asıl bulgan saadet ömrün körsetken, örnek etken, asıl bulgan vasiyetlerin, nasihatlerin kaldırgan, yenileri bizge qaraganda da yakınırak, süyüklerek, mertebelerek, Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, anın gailesine, anın sahabi kiram dostlarına salavatlarımız, selamlarımız devamlı bulup tursaydı kardeşlerim. Rabbimiz Allah rahmeti bilen, mübarek bulgan, indi Zulhicce ayı, uzıp baratırgan hicri bilen 1448 yılının indi soңғы ayı, şu Zulhicce ayı biz kirdi. Zulhicce'nin de 5. günü, tevgi bulgan jımgası, izgi saadet bulgan günler, nişik Rabbimiz Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'inde de ant itib eyte, vel fecri ve leyalin aşr. Hem de Rabbimiz Allah taң bilen ant etse, hem de bu 10 günlük bilen, Zulhicce'nin 10 günlüğü bilen, Kurban ayetlerine bargan 10 günlüğü bilen ant ite cemaatul muslimin. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis şeriflerinde bu günlerinin uluk ikenin, Allah Rabbimiz karşında mertebeli ikenlerin beyan ite. Bu günlerimizde hallerimizden kilse köp ittirip uraza tutu mümkünlüğü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Bu günlerde elhamdülillahi rabbil alemin. Nişik siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin asıl bulan sahabaları, hatta adam balası dünya bilen kaynagan bazarlarga çıksalar, uramlarda varsalar, indi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd kelimelerin eyte tırgan bulganlar, qabatlı tırgan bulganlar, çırdaşların uyata tırgan bulganlar cemaatul muslimin. Şuna saadet bulgan bu günler, fazilet ulu bulgan mertebeli günler kardeşlerim. Saadet bulgan bu 10 günlükte Garefe günü bizde var. Garefe günü bizi bu yıl indi 26. mayga to'g'ri kele, seshanba günde. Eğer de bu günde urazaga kirsek, haslap urazaga kirsek, bunun mertebesi bek zor. Bu gün yılına bir kele turgan gün. Bu gün hajilarımızın hac kılgan vakitte hacның irkini bulup sanala. Eğer de Garefe gününde hajilar Garefe üzerliğinde bulmasalar, şundağı elhamdülillah Rabbimiz Allah'ın emrin ütemeseler, hacları hacdan gitmez. Şimdi alar Garefe üzerliğinde bulgan vakitte uraza tutmaslar. Ama lakin biz ilerimizde, yurtlarımızda, vatanlarımızda Allah Rabbimizin nimetlerine şükür etip urazaga kireriz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sıradılar bu saadet bulgan Garefe gününün urazası hakkında. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Yukeffiru senetul madi vel baqiye. Bu günün urazası, Garefe gününün urazası uzgan yılga kefaret bula. Uzgan yılının günahları içine kefaret bula yıla, hem de kilesi yıl boyuna kılınacak kimşiliklerge, vakt noksanlarga, hatalarga kefaret bula. Yani şu uraza sebeple senin uzgan bir yıl ömrünün hata kimşilikleri geçirilse, şulay kileşek bir yıl ömrünün de kimşilikleri, noksanları Rabbimiz Allah'ın rahmetiyle kite kardeşlerim. Zor bulgan fırsat mümkünlük ayı, Garefe günübüz. Bu Garefe günübüzün 26. mayga to'g'ri kele, Zulhicce'nin bu 9. günü, ertengi namazını okugandan soň, farz namazdan soň birgelep, elhamdülillah cemaat ile şu aldan okulgan la Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd degan kelimelerini okuruz. Bu indi irad kişiga bulsun. Hatın kız kişiga bulsun, mezhebimizde vacip bulup tura.
Мәчеттә бергәләп укысак та әйтәбез, өйдә укысак та әйтәбез, сәфәрдә намазларыбызны укый торган булсак та, фарыз намазларыннан соң шул кәлимәләрне әйтәбез. Безнең җирлектә инде ул 3 мәртәбә әйтү кергән гадәткә, әлхәмдүлилләһ, матур күркәм хәлдә. Моны хатын-кызлар шыпырт әйтсә, иратлар инде тыштан әйтә, әшкара әйтә. Һәм шул вакытта әгәр намазга киләбез икән, тәкбирләрне әйткәннәр икән, үзебез ялгыз укысак та, әйтеп өлгермәсәк тә, үзебез генә укысак та, намаздан соң бу кәлимәләрне кабатлыйбыз, кардәшләрем. Һәм бу кәлимәләрне кабатлау 23 вакыт намаз үләмендә дәвам итә. Ул башлана 26-сы, ул дәвам итә Гает көнебез 27-се, ул 28-се дәвам итә, ул 29-ы дәвам итә. Һәм 30-нчы май көнне икенде намазы белән төгәлләнә, кардәшләрем. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, киң фазлы карамы. Аллаһ Азза ва Җаллә баягы укылган аятләрдә дә безләргә мөрәҗәгать кылып әйтә. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Раббыгыз Аллаһның юлында, динендә нык тырышу илә тырышыгыз ди, ашкыныгыз ди. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә кайсыбызга нинди мөмкинлек биргән, җай биргән икән, Аллаһ Раббыбызның динен матур яктан күрсәтергә, алга алып барырга, бәян итәргә, башкаларга үрнәк булырга, шул нәрсәдә тырышлык күрсәтергә. Кемдер мөмкинлеге бар, матди яктан ярдәм итәргә, мәчетләргә, мәдрәсәләргә, мохтаҗларга, зәгыйфләргә. Кемдер җылы сүз әйтә алып, асыл булган хәерле киңәшен бирә ала, кемдер җилкәсен куя ала, кемдер аның өчен дуга кыла ала. Һәр яклап. Һәм Раббул Гиззә әйтә, тырышыгыз, нык тырышу илә Раббыгыз Аллаһның юлында, хуаҗтабакум. Һәм дә ул сезләрне сайлап алды, ди Аллаһ Азза ва Җаллә. Сайлап алды, җәмәгать. Җир шарында ничә миллиард адәм баласы яши. Әмма ләкин Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә нинди ниғмәт бит, әгәр дә утырып уйласаң, фикерләсәң, рәхмәте илә сиңа насип кылды бит. Фәлән улы фәләнгә насип кылды бит, иманлы булырга, исламлы булырга. Фәлән кызы фәләнгә насип кылды бит, динле булырга, иманлы булырга. Бу бит Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең улы булган бүләге ва рәхмәте булып тора. Раббыбыздан гайрымны кем бирер? Кем бирә алыр? Кемнең кулында бу бар? Кемнең моңа мөмкинлеге бар? Нихәтле сөйсәләр дә, яратсалар да, әти, әни баласына бирә алмый тәүфик хидаятны. Туганнарыбызга да бирә алмыйбыз. Әти-әниләребезгә дә бирә алмыйбыз, күршеләребезгә дә бирә алмыйбыз. Тәүфик хидаят Раббыбыз Аллаһтан. Ва ма тәүфиқу илля мин индилләh. Тәүфик хидаят илля фақат Раббыгыз Аллаһ Азза ва Җалләдән дип Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә аятларында әйтә. Һәм сезне сайлады, һәм дә сезләргә диндә авырлык, кыенлык, мәшәкатьлек кылмады ди. Динебез ислам шундый күркәм җиңел дин, шундый ансат дин, шундый рәхәтлек дине. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, юлың билгеле, ниятең изге булсын, нәрсәгә барганыңы, кемгә инанганыңы, Раббыбыз Аллаһның нәрсәне төгәл иттереп кушканын, әлхәмдүлилләh, кабул итәргә изге китабыбыз Куръани Кәрим бар. Сәадәт пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлы, һәм дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлын асыл иттереп улуг булган галимнәребез, Имамул Ағзам Әбу Ханифа хәзрәтләре, әлхәмдүлилләh, улуг булган остазларыбыз матур иттереп, кирәкле иттереп, нәрсәне кирәк, нәрсә тиеш, нәрсә ваҗиб, нәрсә фарыз бәян иткәннәр. Аллаһка шөкер, шуңа шөкер итеп, сөенеп яшәргә, Аллаһ Раббыбызга ялварырга, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә омтылырга шундый мөмкинлек, җәмәгать муслимин. Һәм дә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә дәвам кылып әйтә. Инде әлбәттә сез Ибраһим алейһиссәламның өммәтеннән ди. Әйе, Ибраһим алейһиссәлам, ничек пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде, мин ике чалынырга тиешле кешенең инде кан тамырларыннан, нәселләреннән килдем дип. Әгәр дә карасак, Ибраһим алейһиссәламгә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шул сәгадәт булган көннәрдә боерды улын кырбан итәргә, Исмаил алейһиссәламны. Аллаһ Раббул Гиззә төшендә кертте. Пәйгамбәрләрнең төше вахи иде, Аллаһның әмре иде. Күрде ничек газиз булган баласын, Исмаилен кырбан итә. Аллаһның әмре бу. Әти кеше бычагын кайрады, әзерләнде. Углы Исмаилга барып, я улым, Раббым Аллаһ әмер итте сине кырбан итәргә ди. Бер карасаң, башка сыймый торган нәрсә.
Һәм бу халәтне кем генә күтәрә ала? Илля фақат Аллаһның нәбиләре, расуллары, илчеләре генә күтәрә ала. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә аларга шундый зур сынауны бирде, шундый зур тетрәнүне бирде, күтәрергә кирәк. Һәм улы Исмагыйльгә сөйләгән шул хәлне. Улы Исмагыйльнең җәмәгать карый әле, әти белән угыл арасы нинди күркәм булган мөнәсәбәт, хәерлек, нинди хәбәрне ирештерә әтисе улына: син чалынырга тиешлесең, суйылырга тиешлесең, син корбан булып барырга тиеш дигән вакытта Исмаил галәйһиссәламның җавабы нинди күркәм: Я әбәти фәаль ма ту'мар, сатаҗидуни иншааллаһу минас сабирин. Әй әтикәем ди, йомшак иттереп әйтә. Әй әтием, әй җаным, Раббыбыз Аллаһның әмрен үтә. Мине сабырлардан табырсың диде. Әлхәмдүлилләһ, гаилә халәт, гаилә мөнәсәбәтләре. Аллаһ азза ва җаллә шулай киң рәхмәте белән корбанлык белән алыштырды Исмаил галәйһиссәламны. Корбанлык белән алыштырды. Һәм шул көннән бөтен дөньяга, бөтен гавамга күрсәтелде: адәм баласының каны түгелергә тиеш түгел, илля фақат корбанлыкларның гына каны түгелергә тиеш. Аллаһ азза ва җаллә шулай әмер итте. Адәм баласы улуг булган зат, бу дөньяда яшәгән вакытта Раббысы Аллаһка гыйбадәт кылырга, Раббысы Аллаһның әмрен үтәргә тиешле, шулай тормышын, мәгъишәтен алып барырга тиешле. Һәм шуннан соң күпме дәверләр, буыннар үтте. Абдулмуталибның инде гарәпләрдә шундый гыриф гадәт бар иде. Әгәр дә инде 10нчы ир бала туса, аны корбан итү шундый кыргый булган бер гадәт бар иде. Кыргый булган хаталы, ялгыш гадәт бар иде. Әгәр дә 10нчы малайың туса, аны син корбан итеп бирергә тиешлесең. Инде шундагы үзләренең ташларына, латларына, гүззәлләренә, манатларына табына торган ишбу инде ташларына, һәйкәлләренә, сынамнарына инде корбан итәргә. Ләкин Абдулмуталиб үзенең угылы инде әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин Габдулланы бик ярата иде. Бик ярата иде, якын итә иде. Һәм шунда тарихта җәмәгатул муслимин Абдулмуталиб угылы Абдулланы, улы Абдулла пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе 100 дия биреп, аны корбанлыктан кытылдырды. Аның урынына 100 дия чалдылар. Абдулла шулай итеп исән калды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде: мин 2 корбан чалынырга тиешле булган кешеләрнең нәселләреннән дип әйтә иде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуңа корбанлыкка килгән вакытта да Аллаһ тәбәрәкә ва тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм корбанлык әтигез Ибраһим алейһиссәламның сөннәте юлы, безгә нәрсә бар корбанлыктан дигән вакытта ликулли шә'ратин хәсәнә, ушбу корбанлыкның һәр теге сайын хәсәнәт булыр, әҗир булыр дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде. Әввәлән тамган тамчы каннары илә кимчелекләре, корбан чалучының хаталары, гынахлары кичерелер, ярлыканыр дип Расул Акрам Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде. Ушбу сәгадәт булган көннәргә якын булып калдык, кардәшләрем. Аллаһ азза ва җаллә әмер итте шул корбан гыйбадәте белән. Фасалли ли раббика ванхар. Раббың Аллаһ ризалыгы өчен намазыңны тыргыз. Раббың Аллаһ ризалыгы өчен корбаннарыңны үтә дип, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Раббул Гиззаның әмере килде. Һәм бүгенге көндә дә җәмәгать кардәшләрем, әгәр дә инде без корбан айты 27-се корбан айтыбыз, әлхәмдүлилләһ, 10-нчы Зулхиҗҗә кергән вакытта кисәләребездә, асыл хаҗәтләребездән тыш 100 мең күләмендә акчабыз бар икән, безгә корбан чалу ваҗиб булып тора. Истебездә булып тора. Һәм әлхәмдүлилләһ, без корбанны чалырга тиешлебез. Шулай ук 27-се аны хәтле малың булмаса, 28-се көнне, чөнки корбан чалу 3 көн дәвам итә. 27-се, 28-се, 29-се. Әгәр дә малың булды икән, барлыкка килде икән, 28-се чаласың. Әгәр дә ул көнне юк икән, 29-се көнне барлыкка килде икән, кояш баянча кадәр син шулай ук корбаныңны чалырга тиешлесең, кардәшләрем. Бу гыйбадәтне кылырга тиешлесең. Бу гыйбадәтнең асылы нәрсә соң ул? Корбан дигән сүз дә Раббыбыз Аллаһка якынаю дигән сүз. Ничек инде ит ашап кына, хайван чалып кына Раббыбыз Аллаһка якынаеп була? Аллаһ азза ва җаллә китабы Куръани кәримендә әйтә: Астаъизу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Лән яналаллаһа лухумуха ва ла димауха, валакин яналаху ат-тaqва минкум.
Rabbimiz Allah Azza ve Celle'ge irişmi çalgan kurbanlarınızın itleri de, siyekleri de, kanları da irişmi. Velakin Rabbimiz Allah Azza ve Celle'ge irişkeni sizin tekvalığınızdı. Cemaat, yüreğimiz, uylarımız, fikirlerimiz, niyetlerimiz asıl iken, Allah Rabbimizin rizalığına ımtılış iken, Allah Tebareke ve Teala vaadelerini iriştire. Hem bu kurbanlıklar kabul inşallah. Bu kurbanlıklar Allah Rabbimizin rahmeti, saadetiyle Allah Azza ve Celle'ge yakınaytatırgan hayırlı amellerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiyle bu kurbanlıklar indi elhamdülillah eğer de ihtiyacı bulmasa mümkünlüğü var iken kurban çaldırgan kişi kurbanın indi içke bile bir ilişin gailesine tuta, bir ilişini tarata, bülek itip, hediye itip, sadaka itip bire, bir ilişine indi konak ite, ziyafet kıla, konakka çakıra elhamdülillah. Eğer de andi mümkünlüğün yok iken tulayım da kaldıralasın, özün muhtaç iken itke rizık kabulsun cemaat. Eğer tilesen indi tulayım indi tapşırıp da kaldıralasın. Fakirler, miskinler, muhtaçlar bu günde şatlanasıyla. Elhamdülillah dinine karamışa, milletine karamışa yardım etile elhamdülillahi Rabbil alemin. Şu ulu bulan gıybedet Allah Rabbimizin rahmetine alıp bargan zor bulan kinler kardeşler. Allah Tebareke ve Teala kabullardan kılsaydı. Hasenetlerin, ecirlerin birseydi. Indi meçitlerimiz Kazan yerliginde de 17 urunda kurban çalı urunları kilendi. Indi merceniyimizge kilgen vakitte nindigine bulgavur zamanlarda da, kıyın vakitlarda da yabılmagan, işlegen, namazlı bulgan, amelli bulgan bu Allah yırtı niçemi yıllar bu indi kurban çalı mümkünliğini tutura. Kardeşlerimizge ihtiyaç mümkünlük tutura elhamdülillah. Türlü indi beyedegi, türlü zorluktagi sarıklar indi alar kile başladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Tebareke ve Teala kurbanlıklardan kabul kılsaydı. İndi onu çalıp da bireler, işkertip de bireler elhamdülillahi Rabbil alemin. Bölüp de bireler, kisip de bireler. Eğer de alıp kaytırga jayın bulmasa iyine de itip bireler. Gerekse pişirip de bireviz. Allah Tebareke ve Teala hasenetlerin nasip kılsın. Bu indi kardeşlerimizge yardım, mümkünlük, jay, nindi vakitte, nindi şırlarda yaşayız. Allah Tebareke ve Teala en mühimi kabullardan kılsaydı. Kabullardan eyleseydi. Çünkü onun bütün şatlıkның da negizi şol kabulluk bulup tura. Kabul bulup, kıyamet gününde elhamdülillah bu sirat köpürlerin niçik uzun iken dep turgan vakitte şep kılgan, sızgırıp öte turgan sirat köpürlerin ushbu kurbanlarga atlanıp cennetlerge kirүү nindi siyiniş. Allah Tebareke ve Teala zor, kabul, hasenet, hayırlı amellerden kılsaydı. Allah Rabbimiz rahmetinden kaldırmasaydı. İken yanın gıyzetin, şatlığın, mertebesin, derecesin birseydi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amellerde, gıybedetlerde, izgiliklerde, yakşılıklarda birge bulayık. Allah Rabbimizin rahmetiyle cennetlerde birge bulayık. Allah Azza ve Celle nasip kılsaydı kardeşlerim. 27. may gün, bu bizning çarşamba gün, Kurban ayeti günü. Indi meçitlerimizde 2 saat 15 minutta ertengi namazlar okula. Elhamdülillah. Allah Rabbimizin rahmetiyle namazlardan soň Kur'an ayetleri okulup, elhamdülillah 3 saat 15 minutta gayet vaazları başlanıp, 3 saat 45 minutta gayet namazları okulur inşallah, hutbeleri okulur, dualar kılınır. Allah Tebareke ve Teala illerimizge, hayatlarımızga bereket eyleseydi. Günlerimiz yemli bulsaydı. Şol beyramlarda elhamdülillah şatlanıp, seyinip, Allah Rabbimizin nimetlerine şükür etseydi, Allah'a yakın bulsaydı, seyikli bulsaydı. Allah Tebareke ve Teala bizlerini cennetleri bile hürmetleseydi. Hatalarımızı, günahlarımızı yarlı kılsaydı, geçirseydi. Tevfik, hidayet, istikamet yollarından ayırmasaydı. Biz Rabbimiz Allah'ın zəğib bulgan, aziz bulgan bendeleri, biz her vakit Rabbimiz Allah'ın rahmetine muhtaç. Allah Rabbimizin rahmetine ümitlenik. Allah Rabbimizden sırık. Allah Tebareke ve Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'inde de etti. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Eğer de kullarım benim hakta sırasalar eyt alarga Rabbimiz Allah sizlerge bek yakın. Eğer de dua kılıp sırasağız, Allah Rabbimiz duağızga cevap bire. Allah Tebareke ve Teala rahmetin eylesin. Karangı bulgan tinde, kara bulgan çölde,
Qara bilan qap-qara bo'lgan tosh ustundagi qap-qara kichkinagina nanigina qirmisqa da Rabbimiz Allohga yalvarsa duosin qabul qila. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Rabbimizning rahmati ila iman bilan, tavfiq bilan, saadat bilan bu kunlarimizni qarshilab, ko'rkamlik ila, qabullik ila, xayrlik ila o'tkarik. Barakallahu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ana bima min al-ayati va zikril hakim. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. اللهم اغفر. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين واخشر معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بس الله üzüne maqtovlar, hamdlar ve seneler bulsaydı. Nimetlerine şükür analarımız devamlı bulsaydı. Sürekli ilçemiz Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun gailesine, sahabi kiram dostlarına salavat, selamlarımızı devamlı kılsaydı. Rahmetin bile ushbu cumğa namazlarımızı, ushbu amal ibadetlerimizni, secdelerimizni, qiraatlarimizni, zikr tesbihlerimizni kabul kılsan idi. Ushbu dualarımızga Rabbim Allah'ım icabet cevap bersen idi. Ya Rabbimiz Allah kimçiliklerimizni, nuksanlarımızı, yalgışlarımızı gafu kılıp yararlı kalsan idi. Ushbu saadet bulgan ya Rabbi yalam Zülhicce ayların mübarek kılsan idi. Tevfik hidayet bilen, hayırlık bilen garefelerine, kurban gayetlerine, teşrik günlerine Rabbim Allah'ım irşege nasip kılsan idi. Ya Rabbimiz Allah hayatlarımızı imin saadet eyle. Dualarımızdan kabul kıl, rahmetinden, bereketinden kaldırma. Üzlerimizge, balalarımızga, gailelerimizge, yakınlarımızga, her birlerimizge tevfik hidayetli, istikametli, hayırlı, bereketli, şadlıklı ömürler bersen idi. İki dünyalarımızı selamet kılsan idi, imin kılsan idi. İki dünyanın kaygı efetlerinden, tübenlik zararlarından, yamanlıklarından, naşarlıklarından saklasan idi. Her vakit üzüne tevekkel bulup, rahmetlerine ümtılıp, ümitlenip, huzurunda hayırlı, Rabbim Allah'ım rahmetine erişetirgen kıllar bulup yaşayalsak idi. Ya Rabbimiz Allah, illerimizge iminlikler, bereket nasip kılsan idi. Tataristanımızga bereketler nasip kılsan idi. Jetekçilerimizge Rabbim Allah'ım Rüstem Nurgali yoluna, yigitlerimizge, kızlarımızga, halkımızga Rabbim Allah'ım iminlik bersen idi. Rahmetin bile izgi tilek maksutlarımızga, niyetlerimizge eriştirsen idi. İllerimizge tınışlık, iminlik, keç kuvat ya Rabbi Allah medetler bersen idi. Hayırlısın bile rahmetin bile soğuş utların sündürsen idi. Yigitlerimizge de tiz arada gaile yakınlarına sağlık, selametlik bile, iminlik bilen eğlenip kaytarga nasip kılsan idi. Bütün galemlerge iminlik bersen idi. Zalimlerini zalim bilen tıysan idi. Yamanlıklarından tuktatsan idi. Hayırlıkne, körkemlikne urnaştırsan idi. Ya Rabbimiz Allah, ushbu fani dünyada emirlerin ötep, tıyganlarından tıyılıp, üzüne yakın bulup, hayırlı kılın bulup yaşap, sınғы suluşımızda da la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimelerin kabatlap, mağfiretine, rahmetine uzarga nasip eylesen idi. Indi bizden evvel uzgan huzurlarına küçken etiyenilerimiz, abi babaylarımız, ir tuğanlarımız, kız tuğanlarımız, halal cefetlerimiz, yerek jimiş balalarımız bulsun, barşa iman ahilleri, barşa Müslüman müslimeler bulsun, hemmelerinin barşalarının ruhlarını şad kıl, kabirlerin nurlu kıl, hisapların jingil kıl, orunlarına Rabbim Allah'ım alarının da bizlerinin de cennetlerin eyle. Allahümme salli ve sallim ala habibina, nebiyina, rasulina Muhammedin ve ala آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله رب قبول قلسن.
ربنا اغفir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Allah Teala biz kabullardan kılsın. Yakın bayramlar bilen sağ selamet emin bulayık.